Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Mevdan Kurat 1. Ad-dersul hamis ve li'aşirune. 25. savak. Uzunun kulak. Aynun göz. İnsanun insan. Nasun insanlar. Ra'sun baş. Şa'run çaç. Cebhetun peşine. Hacibun kaş. Şefetun erin. Enfun burun. Femun ağız. Lisanun dil. Yadun kol. İsba'un manca. İmsakun karmo, kezibun calgan, ba'zun kebiri, kullun bağrı. Tabir manisi arbiri. Li men için, leke sen için. Haza insanun bu insan. Haza anfu bul murun. Lin insani ra'sun vahidun ve anfun vahidun ve femun vahidun ve lisanun vahidun. İnsan için bir baş, cana bir murun, cana bir ağız, cana bir dil var. Bil uzunu nesma'u ve bil lisani netekellemu ve bil femi ne'kulu. Kulak menen uğavuz, cana til menen süyleybiz, ağız menen jeybiz. Bil yedi numsiku ve bil ayni nara. Kol menen karmaybız, köz menen köröbüz. Amsik hazel kaleme biyedike. Bu kalemni kolun menen karma. İhfaz lisanaka minel kezibi. Tilingdi jalgandan sakta. Şa'ru Mahmudin tawilun ve şa'ru Ahmed'e kasirun. Mahmud'un çaşı uzun, Ahmed'un çaşı kıska. İğsili yedeke qablel akli ve ba'del akli. Kolundu jeşte murda. Şuna jegenden kiyin dağın cu. Meta ra'ayta saliman ya ahi. Ra'aytuhu li yawma qabla zuhri. Salimdi kaçan gördün ey ağam. Anı bugün peşimden kiyin gördüm. Ra'aytu sahibi Fariden ba'del magribi yel'abu fil cuneynati. Dostum Fariddi Şam namazından kiyin bahçede oynayıp jatkan abalda gördüm. Nimteli yawmel bakirun cidden. Bugün öte erti uxtadım. Bazı telamizati mujtahiduna ve bazıhum kusala. Okçulardan kebiri tırışacak, cana kebiri jalqo. Likuli yedin khamsa asabi'a. El-ibhamun, el-sebabetu, el-vusta, el-binsaru, el-khinsaru. Her bir kod için 5 manca var. Birincisi ibhamun diyor, baş parmak. El-sebabetu sömek, el-vusta ortan, el-binsaru atıcak, el-khinsaru çıpalak. Fi seneti 12 şehran İfranciyen yenayiru Fibrayiru Marisu Abrilu Mayu Yuniyu Yuliyu Ağustusu Septembiru Oktubiru Novembiru Disembiru. Bir yılda 12 Franciya ayı var. Franciya degen bu Avrupa jaktı aydatken. Yanabiru yanvar. Fibrayiru fevral marisu mart abrilu april mayu may yuniyu yun yuliyu yul Ağustusu Ağustos Septembiru sentyabr Oktubiru oktyabr Novembiru noyabr Disembiru dekabr. Hem tarkibini aytабыз. Bugünkü de kaydalar bir eyreci var eken. Lamujar mına jar tamgası. Bul zamirlerge jawışa turgan bolsa fatha menen keletken. Misali laka, lana, lahum depçi. Bir gana oşol zamirlerin arasında ya yemtakelim na ya yemtakelimge jawışkanda gana li bolup ketip mına жерде öýdө kelgende li dep keldi. Men üçin de boşu jerdegi li syakty. Haza mubtada insanın habar. Haza mubtada anfun habar. Lijar insani majrur jar majrur mutalaq taqdirdagi yu jadıga bolup turup habar muqaddam ra'su mubtadai muakhar. Ra sözü mavsu wahidun sıfat. Kebrkiler uçujida ra'sundu. Ra'sun özü mubtada wahidun takit dep aytışatken. Sebebi misalı oruslarda kilogram deyip turgan bolsa 1 kilogramды düşünet. Araplarda olsa baş dese bir baş degenini düşüngöndükten wahid bul takit dep aytışatken. Negezi ököteň durus bolo beretken. Bizde olsa sıfat kılıp berебиз. Ra'sun wasf wahidun sıfat. Wa atıf anfu wahidun matuf bolup ra'su wahidun ra'su wahid matufun aleyh bolup bul dagın mubtadaý muakhar. Anf öz mavsu wahidun sıfat. Wa atıf fem wahidun matuf. فم نزل موصوف واحد صفات لسان واحد عاطف فم واحد معطوف عليه بالضغط مبتدا مؤخر لسان نزل موصوف واحد صفاته يجر عن أذني مجرور جر مجرور متعلق نسمع فينا بينات نسمع زم ظرفين فإن نحن زمن مستتر جشلان وعاطف باللسان جملة بالأذن جملة معطف بلط بالأذن öz معطوف عليه يجر اللسان مجرور جر مجرور متعلق نتكلم فينا بينات نتكلم زم ظرفين فإن نحن زمن مستتر جشلان وعطف في المفهم معطوف باللسان جملة معطوف oldu باللسان معطوف عليه بيجر الفهم مجرور جر مجرور متعلق نأكل فينا بين نأكل اسم ظرف فعل فعل أصلا نحن زمن مستتر جشلغان بيجر اليد مجرور جر مجرور متعلق نمسك فينا بين نمسك ظرف فعل فعل أصلا نحن زمن مستتر جشلغان
Ve atıf bil ayni muatıf bil yadi cümlesine bil yadi özü muatıfın aleyh. Bicer al ayni macrur jar macrur mutaallık nara fiiline baylanat. Nara özü muzor fiil foylasına nahnu zamanımız satır jaşılgan. Amsik buyruq fiil foylasından tezamını satır jaşılgan. Hada mavsuf al qolam musfat mavsufat birik mafrun bih. Bicer yadi macrur yadi muzof ka mahra macrur muzofun ileyh. Muzof muzofla birigib jarga macrur bolup jara macrur mutaallık amsik fiiline baylanat. يحفظ أمر فعل فعل أصلا تزامن مستتر جشلان ليجر لسانك إضافة بود مفعول به لسان özü مضاف ك مخرج مجرور مضاف إليه ميجر الكذب مجرور جر مجرور متعلق يحفظ فين بينات شعر مضاف محمود مضاف إليه مضاف إليه birigib مبتدا طويل خبر وعاطف شعر مضاف أحمد مضاف إليه olup مبتدا قصير خبر бұл жерде айтып өтіп отырмыз ысымдың жар орында екі орында бірінші жар тамғалар болса екінші музофин илейх болгондо жарланат. Өйдөдө мисалы шару махмудин деп махмуд жарланып жатат. Ал эми ахмада да неге жарланбады дей турган болсо бул ахмада гойру мусарифтерден биринчиден алам болгондугу адамдын аты болуштугу экинчи афала вазына түшкөндүгү афала вазында келген ысым дагы сыпат дагы гойру мусариф болгондугу себептен бул жерде гойру мусарифтер жарабалды дагы насбабалды дагы фатка менен болгондугу мына жердеги фатка туруштугу ушул жардан орун басар. Игсил амр фейл фойл астынан тазамыр мустадры жашылган ядака изафа бол мафлум яда өзү музоф ка махна majrur muzofun ilayh qabla zarf qabla özü muzof akli muzofun ilayh muzof birigib zarf zaman bo'ldi. O'zi zarflar bardigi fatga mabni bo'lib keladi. Va atif ba'da matif qabla akli matfun alayh bo'ladi. Ba'da o'zi muzof akli muzofun ilayh bo'lib muzof ilayh birigib zarf zaman. Mata istifhamiya zarf zaman bo'ldi. Ra'ayta fiilinden ra'ya özü mavzu fiil ta foil saliman maf'ulun bih yanında ahi izafa bo'ldi. Ahi özü muzof ya mutakan muzofun ilayh. Ra'ya mavzu fiil tu foil hu zaman mutassillerden bo'ldi. Mahara mansub مفعول به اليوم ظرف زمان قبل مضاف الظهر مضاف إليه مضاف إليه birigib buldagı zarf bolot ra'ya fiiliden ra'ya mavzu fiil tu foil sahibi izafa bol maf'ulun bih sahibi öz muzaf ya mutakallim muzafun ilayh bolup bul mubdal minhu faridan badal ba'da muzaf al maghrib muzafun ilayh muzaf ilayh birigib zarf zaman yel'abu faridandan cevabı sahibiden hal sebebi öyle aytib o'tganmiz nakirasından keyin fe'l kela turgan bo'lsa sifat bo'lib keladi al ma'rifasidan keyin kela turgan bo'lsa hal bo'ldi bu yerda faridan dag'in sohibidan dag'in ala tursak u ko'teng ma'rifa o'sha sebepdan bu hal bo'ldi yal'ab o'zimiz zo'r fe'l foydasida va zamir mustatir jashlan va roja faridga qaytadi sohibiga qaytarasa bo'ladi fijar al junaynati majrur jar majrur mutala yal'ab fe'lna baynanat nama muz fe'l ta fe'l al yawma zarf zaman nama fe'lni Bakiron dağın zarf ama fe'len cidden bu maf'ul mutlaq fe'l hazf qilingan taqdirda jadda jo'sa judda fe'l var. Bazı muzaf at-talamizat muzafun ilayh muzaf ilayh birigib mubtada mujtahiduna xabar va atuf ba'du matuf ba'du talamizat matufun alayh bulatası bu dağın mubtada. Ba'du öz muzaf hu muzafun ilayh kusala xabar bo'ladi. Jidda turamasa mujtahiduna xabar bo'lganligi uchun dağın Rafabal'la boş gerek. Bunun Rafabal qanday bo'ldi dese, bu jam muzakkar salimdin bo'lganlıqdan Rafabalı vav menen bo'ldi. Shu yerda mujtahiduna dağı nun menen dalning o'rtasidagi vav shu Rafabalı. Negizi jam muzakkar salimda shu Rafabalı vav nasb jarabalı ya menen keladi. Andan keyingi nundar vav Rafabalda da nunda da ardayın fathalangan abalda keladi. Alemi bazıhum kusala olsa onu rafabal qana deytirgan bolsa bul alif mahsura menen bütköndügi sebepten bunun rafı taqdiri ijar kulli majrur kulli muzaf yadin muzafun ilayh muzaf ilayh berigib taqdirdagi anaga olib turib bar muqaddam khamsu adat asabi'a ma'dud birigib mubtadai muakhar asabi'a bu yerda jarlan başlığı bul g'oyri musariflerden bo'lganligi boshqa tamg'asi fathalanib 3-tamg'asi alif bo'lib undan keyin 2-tamg'a kelgan sebepdan libhamu khamsudan badal as-sabbabatu dag'in badal al-wusta dag'in badal al-binsuru badal al-khinsuru dag'in badal ularda agar asobiyadan badal qilib ola turgan bo'lsak hami as-sababati bo'lib kasra bilan kelish kerak fijar al-sanati majrur jar majrur mutaalliq taqdirdagi kanaga olib turib xabar muqaddam
isna aşara adat shahrun mavsuf fironjan sifat mavsufat birigib adatga ma'dud bo'lib adat ma'dud birigib mubtadoi muahhar yana biru bul badal isna aşara kelimesidan isna aşara bul rafa balında turadi bul murakkab ism bo'lgandir fibroyiru bul dag'im badal marisu bul dag'im badal abrilu badal mayu badal yuniyu badal yuliyu badal agustus badal septemberu badal ubiru badal nufambiru badal disembiru badal ulardan bardigi o'shal isna ashiradan badal agar shahron fironjiyadan bo'ladigan bo'lsa yana yiro bo'lib fatha bilan keladi allohu alam bissavob